Mislim da ekipa preko puta zna. Sergeju Trifunoviću demoliran automobil u Mostaru. Glumcu Sergeju Trifunoviću, Mostarcu s beogradskom adresom, koji se već nekoliko dana nalazi na odmoru u rodnom gradu nepoznate osobe su, najverovatnije, tokom prethodne noći demolirale automobil koji se nalazio na parkingu u ulici Biskupa Buconjića. U naselju Vatikan, došao sam u svoj Mostar i evo neko je to vandalizovao, isekao mi gumu, razbio šajbu i pocepao krov nožem. Ovo su verovatno navijači Zrinjskog ili ko zna šta je u pitanju. Mislim da ekipa preko puta u kafiću zna, ali to ti je Mostar u 21. veku. Jedino što mogu da pretpostavim, jer auto je bio parkriran više puta i ranije na ovom parkingu i beogradske tablice nikoga nisu iritirale, da je ovo verovatno na relaciji Velež, Zrinjski, neki uspaljeni mladi mozak, rekao je Trifunović. Upitan šta dalje, odgovorio je, ništa, menjati gumu, tražiti šajbu. Trifunović, inače od srede boravi kod porodice Đuliman, čija kuća se nalazi u blizini parkinga. Uništeni automobil Saab danas je oko 13 sati prva uočila Alma Morić Đuliman. Mislim da niko od srede i nije uočio da je to njegov automobil, tek jučer posle podne, dok smo šetali i sigurna sam da je neko nešto video, ali niko neće ništa da kaže. Nije u redu ovako ponašati se prema bilo kojem građaninu ovog grada, a ne prema nekome ko nam dođe u goste. Mislim da je ovo atak na njegovu ličnost i da nema veze s beogradskim tablama, rekla je ona. Uviđaj su na licu mesta obavili pripadnici policijske uprave Mostar. Za najnovije vesti iz zemlje i sveta kliknite subscribe, like i zvonce svaki dan. Najnovije vesti, zato nas zapratite.